Не супратau, не понял, не supratau, не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Извините, но я не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Nesupratau, не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Atsiprašau, извините. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Извините, но я не услышал. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Извините, но я не услышал. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Dabar supratau. Теперь я понял. Dabar supratau. Dabar supratau. Dabar supratau. Теперь я понял. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Man reikia, не нужно. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Aš jau nusprendžiau. Я уже решил. Aš jau nusprendžiau. Я уже решил. Aš jau nusprendžiau. Aš jau nusprendžiau. Ar galite palaukti? Вы можете подождать. Ar galite palaukti? Вы можете подождать. Ar galite? Вы можете? Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Вы можете подождать? Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Dėkoju. Спасибо. Dėkoju, kad palaukėte. Спасибо, что подождали. Dėkoju, kad palaukėte. Dėkoju, kad palaukėte. Спасибо, что подождали. Dėkoju, kad palaukėte. Sprendimas. Решение. Sprendimas. Решение. Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Sprendimas. Sprendimas. Решение. Sprendimas. Решение. Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Koks jūsų sprendimas? Paskambinti. Позвонить. Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Dabar. Сейчас. Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Ar galiu jums dabar paskambinti? Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Ar galiu jums dabar paskambinti? Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Paskambinti. Dabar. Позвонить сейчас. Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Taip. Da. Taip. Da. Laukiu jūsų skambučio. Laukiu jūsų skambučio. Я жду вашего звонка. Taip. Laukiu jūsų skambučio. Да. Я жду вашего звонка. Taip. Laukiu jūsų skambučio. Да. Я жду вашего звонка. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Не supratau. Не понял. Не supratau. Не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Извините, но я не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Nesupratau, не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Atsiprašau,
Извините. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Извините, но я не услышал. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Извините, но я не услышал. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Dabar supratau. Теперь я понял. Dabar supratau. Dabar supratau. Dabar supratau. Теперь я понял. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Man reikia, не нужно. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Aš jau nusprendžiau. Я уже решил. Aš jau nusprendžiau. Я уже решил. Aš jau nusprendžiau. Aš jau nusprendžiau. Ar galite palaukti? Вы можете подождать. Ar galite palaukti? Вы можете подождать. Ar galite? Вы можете? Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Вы можете подождать? Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Dėkoju. Спасибо. Dėkoju, kad palaukėte. Спасибо, что подождали. Dėkoju, kad palaukėte. Dėkoju, kad palaukėte. Спасибо, что подождали. Dėkoju, kad palaukėte. Sprendimas. Решение. Sprendimas. Решение. Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Sprendimas. Sprendimas. Решение. Sprendimas. Решение. Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Koks jūsų sprendimas? Paskambinti. Позвонить. Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Dabar. Сейчас. Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Ar galiu jums dabar paskambinti? Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Ar galiu jums dabar paskambinti? Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Paskambinti. Dabar. Позвонить сейчас. Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Taip. Da. Taip. Da. Laukiu jūsų skambučio. Laukiu jūsų skambučio. Я жду вашего звонка. Taip. Laukiu jūsų skambučio. Да. Я жду вашего звонка. Taip. Laukiu jūsų skambučio. Да. Я жду вашего звонка. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Не supratau. Не понял. Не supratau. Не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Извините, но я не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Nesupratau, не понял. Atsiprašau, bet aš nesupratau. Atsiprašau, извините. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Извините, но я не услышал. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Извините, но я не услышал. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Atsiprašau, bet aš neišgirdau. Dabar supratau. Теперь я понял.
Dabar supratau. Dabar supратau. Dabar supратau. Теперь я понял. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Man reikia, не нужно. Man reikia pagalvoti. Мне нужно подумать. Aš jau nusprendžiau. Я уже решил. Aš jau nusprendžiau. Я уже решил. Aš jau nusprendžiau. Aš jau nusprendžiau. Ar galite palaukti? Вы можете подождать. Ar galite palaukti? Вы можете подождать. Ar galite? Вы можете. Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Вы можете подождать. Ar galite palaukti? Ar galite palaukti? Dėkoju. Спасибо. Dėkoju, kad palaukėte. Спасибо, что подождали. Dėkoju, kad palaukėte. Dėkoju, kad palaukėte. Спасибо, что подождали. Dėkoju, kad palaukėte. Sprendimas. Решение. Sprendimas. Решение. Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Sprendimas. Sprendimas. Решение. Sprendimas. Решение. Koks jūsų sprendimas? Каково ваше решение? Koks jūsų sprendimas? Paskambinti. Позвонить. Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Dabar. Сейчас. Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Ar galiu jums dabar paskambinti? Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Ar galiu jums dabar paskambinti? Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Paskambinti. Dabar. Позвонить сейчас. Paskambinti. Позвонить. Dabar. Сейчас. Ar galiu jums dabar paskambinti? Могу я позвонить вам сейчас? Taip. Da. Taip. Da. Laukiu jūsų skambučio. Laukiu jūsų skambučio. Я жду вашего звонка. Taip. Laukiu jūsų skambučio. Да. Я жду вашего звонка. Taip. Laukiu jūsų skambučio. Да. Я жду вашего звонка. Спасибо вам, что вы смотрите. И если вам нравится, что мы делаем, подпишитесь на наш канал.